South Border Sports Association haka kadri teri kelalengkot arjar arpun riu kalau yo ban penhap perdano ya kalempung ilek kemen kebala tip kum ke 2ndRanikor week lengba kijing ilek kai beper kum ke arm wrestling, singing, miss contest, volleyball, bat football kebala ipu iping rangkat kijing sakilang daki paidbah jong ke Ranikor constituency. Kemencupan kan mau lengba kijing penlong ya ke Ranikor week balai lam kemat dau Presiden ke South Border Sports Association ubak Miss Marweiñ ubadairu MLA bat MDC ke Ranikor constituency kalalong kejengker kui ke kena bat Samla bat bun Samla ke bami na ke Ranikor week kalayo bani si bynta syaki wepat ke bynta kum ke archery ke swimming, dancing, football, volleyball kalayo ban si bynta ke district level bat state level bat syadu ke national level. Ubak Miss Marweiñ como Presiden ke South Border Sports Association ulaong kejing penlong ya ke 2ndRanikor week kalong kumsi bynta ban aimen semi ki kena bat ki Samla ke badan sap hi ki kamele kai bat hai ki wei di ki bynta ba ki nyo ban mi syakmat bat long kum kelenti ban kentiu na ke bynta jongki bat ki kusnam ki ba ke South Border Sports Association ka ai ki long ki kusnam ki sernot bat ke song pisa ka bahe. Kinong job haka 2ndRanikor week haka volleyball la job da kesarin persya ya kenong pedeng kenba haka arm wrestling la job da u Gilbert ar marak kaita kuna haka jingikop Miss Ranikor la job da Samla Alisha Marweiñ nakshnong nonghalam haka singing la job da Christopher Hasha nakshnong nonghalam. Long baby, long road, but babe, jom peluk taila jedai. What hai jom kon long baby, long road, but babe, jom peluk taila jedai. What hai jom kon ha
long kajing termen jong kalawe Siapa wajah bynta? Ia bangga